tung itang thunga hiya dingwa hi le 1993 kuma South Korea pumpia dia mulki mohai pena chamte theya busana gupo dong train Tuahsiatna a mi tampi ten ahin nau ana chanwa waite kha Laang dan chi thua hi hei Tuahsiatna tun nung kum tampi paita ma le South Korea mi pi te lungsim tong khoi khain tuni tanin leng azakha pe uma lungsim na sangma ama a tang thubu channel in le poi sakpi ma komin isun ma hi March 28 1993 ni taklam dak nga le minute somni le kwa in gupo station zwana tai train atun na ding meter zakwa building chawin asablain train number 117 Mugunghwa train Siola pathong kipan busan zwana tai line lamet phak lovin a rel lampia Tuahsiatna tuakin rel lampia pan tai hia a mi som sagi legyatin sina atwa banwa mi zale som nga legyat zale som kwa le gyaten liamna tua ku hi hei Tuahsiatna gupo tragedy chi min pya kinoma South Korea history adia train accident laka wai se pen hidin chamte inomi hi hei thiltun hunin number 117 Mugunghwa train hi le 85 km/h ahat intaya train engineer pan Tuahsiatna tuak tidin muna ahi danu akithein emergency brake manma le anaki helta hi akim akyanga passenger gari li to kinwai to khomu hi accident tu namun mulkim haipen ma a sisana dimin khutle he ki tanjeng zungin alanga ki the thanga amuna amulkim hailwa chakin panpi na pedinga kwante lungsim boy le khophok lo hiala ombang omuhi hei Tuahsiatna tunmungin hei muna gending ne usikha Laang dan thu hongom pan ta hi waite laka ki gen tang pi de ope na hi le aki ma ting ten wazuk chang in de tak dak so ma pelnak le train hong tai ging ma abangin thom seka window hongin a et changun train hong tai ding om lo bana thom dai zel hi himale konga ki khak nak le thom ging pen ki sa zela nupi panpi na nge na ki ko ging thom dan khong zak dingom zel hi agala panin nupi naw pokom panpi na ngen hi le kilomu dingom seka panpi na pedinga akima umtien avadal hel changun nupi nu naw pokom pen ana hai changun omdan la wai deu dewa amun atun changun nupi nu le anaw puak pen amai a omlo banwa nupi pen akut taklam leng omlo hi hichibang tuak khatien law pen ma sekwa khophok lowa apu khunu bang omhyal seku hi adang khata hi le tua accident tu namun kim lak ma a teacher as nungak no train lampi kyanga dingle vyalwak seka anaya mutien again danun amai kim khat omlo bana helang khatleng omlo hi hichidan do gending tampi omseka waite laka ki gen min thang do te laka khat a hi le elementary school teacher khatle alom pa thil to ahi akuma hi le 1995 ahia accident tunzo hun kumni nunga thil tunga hi hei gupo station ki mating hiwa hei teacher pa ahi le alom pa to in ro khoma hi alom pa ahi le zudon se ka hi manin a hen chang in zu khamla chang ni ta kin pai hak tang pi saki ni ta khat in pai nge lawa aman le zu khamlo a ko hem khata hongya khinte chin I mutsan hi ajing kalin alompan in hong pai takin tu zan zu khamlo khai nga lampi kya nga kaluple mi khatin hun ko in chinwam pen ma again didan le ka thei ke chi hal hi teacher pan le azu kham to chi in thula kholwa bangma in ngai lo hi hei thil tun nung kal ni ti vel khongin alompa zan ina gyak lo non hi aman le I mutsan nona himale zinga zinglam dak nga vel ding la khongin kongnak pin baki kiwa kin taka kong hongling in alompa in konga ki ko zwa hi avahon le alompa anahia kino chitak le lau chitakinom hi aman hi chitanin gen hi zan lama
zu khama lampia ka ge alaya hun koi ka chi pen si kha hi dia hi chi hi teacher pan le bangza ki nei ta chin thu dong sawa aman again danin tu zan le ange na bangin zu kham non kahia kagim raja kin lampi kya nga kalup non le kabil kya nga nmei pau ging kaza a hilele ka ngai sak pa ki hi bangtan hiam nunga le adai lo takin ken le hoi taka ka ngai le nang katapa na hi ke hun kichia ken le lampi kya nga pai te ni khong ka salaya himale a o pen ngai deu deu hi manin ken le lau lwa in kami thaka ka etle numei amai kim khatom lo le akut lang khatom lo ana himai ma a ken le lau lwa nga in tan hong tai tung ka hi chi hi teacher pan aging tagdanin alompa thil to pen accident tuak te laka si na tuak nupi le atapak to ki khen kha hiding in ging tau hi upaten again sekdanun mi asi chang in atang pi in si na ngei na lo deuh le thakata siti kha lang tang pi chiu hi hai lom ta te gelin le hai thil tun nung train station ki ma ting no lowin kiswan he ya lu hi hai train accident huna hi le nitak lam dak nga le minute som ni le kwa chat hiya a hididan takile a station azot namun dak nga le minute som ni le khata tung didana hi minute som le khat chawin a saphuna tuahsiatna atwa poipian ma a hai station ki ma gen di tampi le atwa kha tampi om hi khat igen non ding ya hi le busana school student khatina to ahia ama a hi le insung hak sataka pan hiya part time job asumlo in hai gupo station mun ha siang in pangzel hi nita khatwa zuwa agala patin puan ngo hi le kilomo hi ama lew hai nita ka kino lwa jakin asepi te khat kya nga ana en kai le ana ha siang ding in nge na amun nu sia hi ajing chang in asepi nu hong pailawa aman le boina dang ne hinte a hi ke le ana sepule nuam lo a hi lo manin haksa sa to phinte chin gai to asaw lo hi aman le ngei na bangin ana sap pannon pa a rel lampi kya nga ni nom te ha siang hi ani veina ding in zal lama amu bang puan ngo agala munona aman le zanita ka alom nu kya again pen ana hi lo hidane ve mo chin ha siang ding in amun lam vanai hi himale hai bun anai deu deu le puan ngo pen mi hingma abang deu deu hi amun natun takin nupi samtom puan ngo sil khat ana dinga aman le law loin kin takin station lam dalin tai chan chana uchi lai takin a heya kiman omma abangin kital pu ka khophok lovin om hi khwa aphok takin station rest area muna analuma atho dekle tang zo lo hi aman le kong khak lam ayat le den lama amimu nupi nu amiel kim khat om lo le aman tak lam om lo pen ana dingin ama alam hon nai phei hai hai hi agola fameka ama le simai ding in king ta hi uchi lai takin rescue team te le asep te valut chatwa lamdang takin nupi nu pen mangui hi igen sama bangin sikha wakilak pewa thangpai le he nangena dimmu hi chi akilang chi dan in kilanga hai kha the siam hoi ma hi azia ka hi le hai thu akisai pi te pilwang zo de u hi le hai accident tuak lo ding hi amo pena thea om Samsung General Construction te hiwa amau a hi le thu pe masalowin rail lampia underground power line bolna ding in bomb blasting ano bolwa hwain rail lampi ana susia hi a CEO pau telin na semte mi som laguk mathiwa a company un 3 billion won compensation peding in court in thutan humwa hwai bana khaguk sung a business o suspend in omhi hai accident tun ma kumto som paisa in hai ki ma tieng siam pu khatoma aman again na a hai muna train lampi bol loading in gen hi azia ka hi le hai mun sikhate lampi hi a ki bol nge le thil hoi lo tung thei ding a hi chia hi mai le hwai hun lain kwa man an ging ta lo hi tuni itang thunga hya theu hai tinga hi ki pa ke